国际上要紧来看中国恒大集团欠效，互法官认定无法度甲海外债权人达成重组债务的协议。29互香港的高等法院下令强制清算，恒大的股票伫咧盘中就停牌，股价一升到600到21%。分析师表示，恒大恐惊就要面临着企业重组，嘛会影响到全球的投资市场。香港高等法院29对中国房产大公司恒大集团差不多3000亿美金合代票差不多9.6条的债务进行清算。法官表示，恒大拖欠还债款2年多，经过几摆听证会，依然无法度提出具体重组计划，所以决定清算债务。投资银行分析师认为，这不是结束，是真正的清算开始，因为这互恒大日常营运更加困难。It's quite likely that Evergrande will be broken down into a much smaller company if it still survives in the future. So, or maybe it's not the end of the world for the macroeconomy, but I still think on the corporate level, it can be quite painful. 分析师阁补充，因为恒大大部分资产伫中国，这群人要安怎扣押资产，甲恒大外债权者等级，拢无确定，股东的情形可能更较害。恒大是全球负债上济开发商，2011年发生债务违约了后，就安尼一直落去。恒大债务崩盘也点到中国房地产业连续债务危机。已经50多间开发商拖欠债务，对中国经济造成严重打击，可即马依然拖累市场的信心。Nachdem sie circa 1,5 Jahre ihre Finanzen in Eigenverwaltung sortieren konnten, wurde jetzt per Gericht die Auflösung bestimmt. Und das setzt natürlich die weltweiten Kapitalmärkte in die Alarmstimmung. Die Auswirkungen könnten theoretisch sehr, sehr groß sein, da das Unternehmen einen sehr, sehr hohen Schuldenstand hat und weltweit vernetzt ist. 这一摆清算裁定可能进一步冲击本来就脆弱的中国资本家房地产市场。目前中国当局在努力应对经济困境，包含9年来上低迷房市、加5年来上涨的股市。那市场受新的打击，投资人信心恐惊受冲击，进一步抵消当局重振经济成长的努力。公视新闻陈伟仁报道。